sikufundisa ukuthi kuleli igama uzobiza into engekho ibe khona. Yes. Lento izoba khona ngoba ufinyelele ebudodeni ophelele. Uma lento ingenzeki esishola esifunda la, yila ufuna uyihlole khona ukuthi awubambanga yona. Lena iyona manga. Ingamanga uma ingenzeki. So uma ingenzeki kusho ukuthi awufika ngebudodeni ophelele. Yebo. Bokumazi uKristu ngoba masumazi uKristu yikho thina sihlangana nomuntu mina ngeke ngivume ngiyothandaza ebusuku. Hlangana nomuntu ophethe isibhamu athi kimi angixoxela umntana wami nje ngimtshela ngithi yazi mina ngihlangana nomuntu ophethe isibhamu ebusuku ngo-12 wathi ngiyacela baba ungasondeli kimi ngiyingozi ngiphethe isibhamu ngiyakusaba mina ngiphethe iBhayibheli ngiphume emthandazweni ngoba lento engiyifundisa ukuthiwa inamandla. Uma ngiza nje ngibona umuntu ohamba ekhuthuza abantu ethi akadlule lo sokhuthuza abalandelayo ngoba lento ekimi Umduduzi Shabangu siphinde sibingelele futhi namhlanje kwikota 2 meter siyabonga nje ukuthi uphinde futhi nawe uthune ini kulezi indaba ezimnandi imedia ke lenje ephethe nje ukuphila kuphela akukho kunye endeke ngempela futhi ikota 2 ngoba isikhathi sifishane umyalezo nje sobe silokhu usudlulise njalo ukuthi inkosi iyabuya amasinyane kubuye ngazathi isikhathi eside kanti cha iyabuya amasinyane. Nginabafundisi as usual ngibonge nje ubukhona babo kanti ke futhi namhlanje sine surprise guest esinayo ubaba umfundisi Ntanda ngizokubiza kanjalo. Yebo ubaba umfundisi Ntanda ngiyazi ukuthi uthe ngadi umfundisi but ake ngisho ngamabobu ngoba vele umfundisi. Yebo usivakashele ukhona namhlanje baba siyabonga kakhulu present yakho nje ubukhona bakho ngiyazi bakhona abaningi abazosizakala sikubingelela nje engingakusho ukuthi ukhululeke and socela futhi ukuthi nje I think isokudedela nje ukuthi bamninganyana wena uvumelekile ukhululekile isekhaya lana bayazi nje nababukeli bale channel ukuthi hayi nabo bayazi bathi bebukela nje babe besekhaya so nawe wamkelekile usekhaya siyifamily yodwa ifamily kaJesu Kristu but before sekude ayiqale kuwena ukubingelele nje ababukeli. Yes. Angibingelele bonke abantu ababukele emakhaya bingelele wonke umuntu ngibingelele inceku zenkosi egameni lika Jesu siyabonga. Amen siyabonga sinobaba Khumalo regular fundiswa la ekhaya sikubingelele nababa Khumalo sibonga ukuthi ufikile nawe. Yes siyabonga kakhulu baba Shabangu babingelela nababukele emakhaya nabalaleli egameni lomfelo wethu Jesu. Usasho nje sijabula kakhulu ukuba nobaba Ntanda esilokhu simbona nje ko YouTube kodwa namhlanje namhlanje sifana baphelezeli. Yebo kuzokuzisiso. Amen. Yebo sibingelele baba Khanyile siyabonga nje ukuthi ukwazile ukufika. Amen baba Shabangu. Yebo ngibingelele nobaba khona phakathi kwethu namhlanje baba Siphiwe Ntanda. Yes awukuyintokozo kakhulu ukuthi sibe naye. Yes wamkelekile egameni lika Jesu. Amngele nobaba Khumalo. Amen. Yebo egameni lika Jesu kuthi nje hayi cha kuzoba mnandi kuhlale kuba mnandi. Futhi kuzoba mnandi sazokhuluma. Yes ngoJesu awuzwake. Amen. Nayo ngasaye kude kusazoba mnandi ithi ngayimoshe ngimoshe isikhathi ngiyazi baplanile abafundisi bahlezi beplanile ithi ngidedele kubona nje ngohlelo abeze ngalo namhlanje sihambe ngalo. Amen. Nizofaka nje ihloko and then abazalwane ke bawo bese bengena bethatha over. Ihloko sethu namhlanje siphuma nje lapha mhlawumbe sivuleni ngoba isikhathi nesithini masisho isihloko siyaye singavuli ku May 28 verse 18 and 19 mengaphosisi. Yes. Sizobe sesikhuluma ke ngaso ukuthi simi kanjani. No 20 yebo sizo inkulumo le amazwi okugcina kaJesu Kristu ngokukaMatthew emva kokuvuka kwakhe sehamba uJesu Kristu enyuselwe ezulwini Yes. ngomzimba wakhe
lo ayekuwo kodwa usufakile enkazimulweni. Ilokhu njani lapha inesihloko esithi isiyalezo sokugcina sika Jesu. Kodwa njengoba sithe sizoyiqala ku18 ithi uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani menze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. U20 besethi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Isihloko sethu esisoba naso namhlanje sithi nibafundise ukugcina konke. Oh yes. Ilapho nje esizokhuluma ngako namhlanje. Sizokhuluma ngesifundo ukuthi ibandla kumele lifundiswe ukugcina konke ngoba isikhathi esiningi abazalwane bonke bamemezela ukuthi basindisiwe. Kanti indaba ayiphelele ekusindisweni nanokuthi umukele uJesu Kristu. Yes. Kuuhambo lolu, this is a journey. Yes. So kufanele kube nesifundo. Abapostoli bathi mabekhuluma bathi ekhathini zokugcina kuyovuka uhlobo olubi labantu abathi bayakholwa. Abantu abangeke usifune isifundo esiphilayo. Khuluma njalo umpostoli Paul. Wathi bayosibalekela isifundo esiphilayo. Yes. Ngamanye amazwi bawophendukele esifundweni esifile. Sikhona isifundo esiphilayo, sikhona isifundo esifile. Namhlanje sizobafundisa ke lokhu Jesu Kristu athi asibafundise kona okuyisifundo esiphilayo. Oh yes, hayi number 1. Ake sikuphe baba Ntanda. Angibonga kakhulu. Futhi ungazilimit. Lokho nje uNkulunkulu akubekile. Yes. Yeah. Angibonga kakhulu. Angisho lokho ukuthi ngiyamdumisa kakhulu uJesu kuba nami. Yeah. Nokuthi sibe kulomhlangano ongaka. Ngiyabonga kakhulu lamazwi kakhulu uverse 20 umfowethu esegcizelelayo. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Ngakho ke bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Yes. Lapha ku19 ithi hambani ke menze izizwe zonke abafundi. Number 1, uma nje umuntu ezokholwa kunabantu abahambayo bayomshumayeza. Oqala lokho. Yes. Sithunywe ukushumayela kuzo zonke inhlobo zabantu. Yes. Sithunywe ukushumayeza abathakathi. Soshumayeza ifebe. Yes. Soshumayeza amasela. Soshumayeza ababulali. Yes. Soshumayeza abazenzisi, abadlwenguli, sibuya nabo bonke. Abadayisi bomzimba bayafuneka nje bakuthiwa sizobenza. Yep. Abafundi bonke labantu kuthiwa sibuye nabalunge ngokwemvelo. Nabazalwa abefundisi nabefundisa uqobo lwabo kuthiwa sibuye nabo sizobenza abafundi la. Isikolo lesikhambe kukhonkaswa la kukhankaselwa abantu abazofunda isikolo. Sibaletha la esikoleni bonke labantu. Ngenhlanhla ke nathi njengoba sesiyiphambili esikoleni. Siyolanda abangakafika esikoleni ukuthi abeze la esikoleni. Bazofunda lento esifundisiwe. Ngoba nabo laba kuthiwa abahambe bayolanda thina babuya nathi. Yes. Nathi indaba bayishiya kithi ukuthi nathi solanda abanye beze la esikoleni. Ngoba nabo uJesu abalanda ezoqala lesikolo, abanye abalanda bedoba, abanye abalanda bengodoctor njengoPeter, onethi abalanda kuwe ngama-chartered accountant bebhizinesi nemali. Yep. Abalanda ke beza la ekhaya ukuthi kuzoqala isikolo. Uma kuqala isikolo ke kusuke kunabantu abazofundiswa kuleso sikolo. Nezifundo ezifunda kuleso sikolo ziyahlelwa ukuthi bafundani la kulesi sikole. Kulesi sikole akakhetha umuntu ukuthi uze njani. Kuzohamba ngqono. Khululekile maza kulesikole uza ngqono ngoba usuku uzofunda. Awufiki usufundile. Ufunda la ekhaya. La ekhaya ufika udelela uvulelekile. La ekhaya ufika ufaka izinyo legolide asinankinga. Yes. La ekhaya ufika unayimpondo unamagedi lokise ekhanda asinankinga nalokho. Ufika la ekhaya uthwizile ufaka i-makeup. Ufika la ekhaya uruja umlomo ufaka inzipho asinankinga khululekile. Isikuthi nje isikolo senqovu lesi sihlangahlanganisa wonke umuntu. Uqala mase kufundwa la ekhaya kuba nemehluko. Oh yes. Bese indaba ithi qala lapho ke mase seklasini ke sekufundiswa ukuthi inhloboni abantu abahlala la ekhaya. Oh yeah. Uhlala kanjani mawuzobo wala ekhaya? Yini edlayo yini engayidli? Uba inhloboni yomuntu emva kokuthi usufikile. Ngoba oqala siyakulanda sikulethe la esikoleni. Yes. Uma ufika into yokuqala lithi uma sembashumayeze okholwayo nimbhabhadise. Yeah. Thina sembhabhadisa umuntu ozelwe,
asimbhabhadise umuntu okhulele esontweni, asimbhabhadise umngane womzalwane, asimbhabhadise umntwana onomzali wakhe la ebandleni. Sibhabhadise umuntu okholwayo. Ukholwa nje uwe ungenalutho nje olushintshile. Ukholwa ufaka isicephe uyakholwa. Yes. Kodwa nasufika la lithi ke mase usubhabhadisiwe sikufundise. Oh yes. Yile sizogxila kuyo namhlanje ukuthi uma usubhabhadisiwe silindeleni kuwena. Awuzwaka. Sithi isikole sala ekhaya Nibafundise Ukugcina Konke wayefundiseni uJesu. Nayo ke indaba la kumele sibe khona yini la ifundisile. One uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho yakubaba ngaphandle kwami. Futhi into oqala sizoyenza sinamathisela abantu kuJesu hayi kithi. Yes. Indlela uJesu, iqiniso uJesu, ukuphila uJesu. Usuthi sizomnika ukuphila ke lo muntu njengoba sesifikela esikoleni ukuthi bamba uJesu uzoba indlela yala ufuna ukuya khona. Sekunika uJesu uzoba iqiniso nje uma ufuna ukubona into ekuthiwa iqiniso empilweni yakho uzoba neqiniso udinga uthola uJesu. Ukuze ube nokuphila okuphakade udinga uJesu. Yebo. Abesethi kuTimothy abesethi kuPaul emethe uTimothy ku1 Timothy chapter 2 uthi Timothy mntanami kuhle lokhu uNkulunkulu kuyabongeka umthetho wakho. Yes. Ukuthi abantu bonke basindiswe. Awuzwaki. Bafinyelele kulazini iqiniso. Yes. Ubani iqiniso? Yini iqiniso? Uthe uJesu ngiyindlela neqiniso. Hayi njalo. Kusho ukuthi uma umuntu efinyelele kulazini iqiniso ufike kwazini uJesu. Yebo. Ayikho into wrong leyasho uJesu nalesho abapostoli njengoba bethi ufinyelele kulazini iqiniso basho uJesu lesikunamathisela kuye. Yilelo qiniso ozofika kulona. Nawuke wabamba lelo qiniso lelo sewuqalile. Oh yes. Uthi ke leli qiniso wayekhona uNkulunkulu sekufakaza uLuka manje. Uthi wayekhona uNkulunkulu eqaleni engulizwi. Yes. Weze enyameni wakhe enyameni waba ngumuntu phakathi kwabantu. WayenguNkulunkulu kwaseqaleni ewulizwe ehlala enyameni eNkulunkulu. Ulizwe yena wayenguNkulunkulu qobo lwakhe. Kusho lento esihlangana nayo uJesu mayethi yini indlela yalami yakhona. Kusho umuntu owayekhona eqaleni akafiki namhlanje. Oh yes. AbaJuda bathi uyagula lo muntu. Gula ngekhanda akekho umuntu ona37 engathi bekade ekhona. Uthi uyihlo Abraham lo mina ngangikhona engakabibikho. Kusho umuntu olizwi owayekhona kuNkulunkulu yike ethi mayexoxa nabantu ethi mina ngubaba nobaba ukimi engikwenzayo kwenziwa ubaba lokhu baba kwenza indodana niyakwenza ngoba kusho umuntu oyehlala naye emazulwini. Yes. So ke walethwa la ukuze kuzoqalwa lesikolo lesi. Oh yes. Ukuze masiphuma isikolo ntambama badonsa abantu babheke ezulwini bephasile. Oh yes. Beyake la beyohlala khona inguna phakade. Oh yes. So abakwazi ukuya ezulwini bayohlala bengadlulanga kulesi sikolo. Oh yes. Ngoba impilo abayiphila le iqala bayifundela. Hayi. Yikhethi ke fundana ukuthethelelana nethethelelana izolo omunye komunye ngoba la kiwa khona kuyohlala abantu abangazondani. Awekho amandiya la siya khona. Abekho abelungu, awekho amashayina, kuyohlala abantwana bakaNkulunkulu. So abantu abazonda abantu la siya khona bayi. Lento ifundwa la esikoleni. Yes. Ihlalelwa la eklasini uyifunde umunenzondo uyibeke etafuleni. Yes. Uthi ngiyathanda ukuya la niyakhona kodwa nginenkinga yenzondo. Ngizwibalwa la ukuthi abaya abantu abanenzondo. Uyibeke etafuleni bese bekutshela ke lesikoleni ukuthi kudilwa kanjani nenzondo. Lonke uhlobo lenzondo. Yes. Abantu abanomona. Oh yes. Kudilwa kanjani mawunomona usufikile lesikoleni sikutshele. Uma unenkinga yokugqoka sitshela ukuthi la siya khona abantu abayakhona baphektiza kanjani kuya khona amaqondana nokugqoka. Sikufundisa la awuyikogqoka le iqalwa la indaba yakhona. Sikufundiseke la esikoleni ukuthi gqoka kanjani uphase. Lana kulesi sikole akuphikiswana. Akekho umuntu osiphikisayo othi mina umpastor wathi ubishop wayethenga kahambi thina saphuma ebandleni elithize saqale lethu manje kulele lethu cha
sikhuluma ngalesi sikolo lesi Oh yes. sezwi kulesi sikole kunamandiya kunamakhalati kunabelungu akekho wenzokwakhe kuthathwa lelibhuku lasesikoleni leli Yes. kuvulwe lona kubhekwe constitution ukuthi ngokanamba bani kuthiweni maqondana nokugqoka la Awuzwaka. awugqoki ngendlela efuna uwe ugqoka ngokuya ngokwale constitution yalasi yakhona futhi impilo esiyiphila ngale siyiqala la Oh yes. unumber 6 kuMateyu uthi usifundise baba ukuba intando yakho yenziwe la emhlabeni la njengasezulwini Oh yes. kusho ukuthi lokho abakwenza emazulwini ilokho esikwenza la uma emazulwini benenhlamba kudinga sithuka inhlamba la uma emazulwini abantu bakhona behamba bedunusa ezitradini behamba ngqo mele siqale la mele siqale la ukudunusa ngoba kuyodunuswa ezulwini uma kugqokwa kahle ezulwini kuthiwa abangcwele bahlobe ngobungcwele qala la ngoba la siyakhona siyoba yilento esiyiyo la so ayikho into entshe soyifica ngalena nje ubusumakela iregister ngokwento oyenzile Oh yes. ngoba la masiphuma isikolo sesiyophumula le Oh yes. ngoba nabashumayelayo bazothatha impesheni mabeqeda ukushumayela balibangise ekhaya bafi Hey man. kuba ukuthi ngiseqedile ukukhonza baphuma impesheni sithatha umzimba susemathuneni wena goduka ekhaya yodla impesheni Hey man. la into esiyenza la ekhaya kubizwa abanye futhi bazoqhubeka bafundise futhi nabo mabeqeda babathola impesheni balibangise ekhaya so bafundisa into eyodwa bonke labantu leli ibhuku Yes. leli ibhuku lichaze nangomoyingcwele akekho umoyingcwele okhulunywa ngayo ngekho kuleli ibhuku Yes. lo moyingcwele abamfundisayo ukuleli ibhuku leli uma befundisa omunye umoyingcwele ongashiwongo lokushola akuyena Yeah. so nomoyingcwele asimhloli ngokuthi ukhulunywe ubaba ubani asimhloli ukuthi umoyingcwele ngoba washiwo indoda eyadile endizeni ihamba nama-bodyguard simhlola ngokwale ncwadi le Uthi ithini le ncwadi? noma ngaba belungu bezana le ncwadi lo mlungu simhlola ngakwalo ukuthi usesindisiwe na sinandaba nokufika kwakhe nencwadi sinendaba nokuthi yena maqondana nale ncwadi yalesi sikolo simbona la ukuthi walesi sikolo uma ngekho kule ncwadi engenzile kwale ncwadi akayena walesi sikolo so ke njengoba sikhuluma ngokufundisa sizongena ke in details kwezinto zakithi ukuthi la isikolo yini efundwayo Yes. uma uyibiza ngomzalwane osindisiwe silindelene ngokwalesi sikolo lesi sikolo siyayikhiphela kama result abaphuma ngo distinction siyababona abathola exemption siyababona yile ncwadi eprove lokho ngoba noma kumakwa ngale ncwadi le asimaki ngenye Nabamakwa ngalo bayovela lapho. nabahlulekile bakhishwa Ushwalo. nophushwayo siyabona uphushwa abantu inkosi ayishongo lutho sihamba nje ngalapho cishe ngake ngicine lapho ukuze abazalwane mhlambe ke bangene Hey, utho omunye ayivale mfana, ayi noma sesingavele siva. Bazalwane sesiqedile, ayidlala siqhubeke. Siqhubeke nayo, yes. No, siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga bamntanda. Domingo usuvele ngempela wayiqeda. Kodwa kuyasho ukuthi kukhuluma uNkulunkulu. Yes. Babona nje uthinta into eziningi ezifundwayo. Into yenza ukuthi uJesu Kristu abantu abafundiswe. Is because wayeletha umbuso. Oh yes. Wayeletha kingdom. Uma ekhuluma ngalombuso uthi umbuso kungasuka lelizwe. Yes. Wona umbuso yayikhona kodwa uthi akusiya lelizwe. Imbuso nombuso inama principles nama rules nemithetho yakhona. Yes. that is governing That is governing the behavioral pattern yabantu kumele baphile kulowo mbuso. Yes. Umbuso waseRoma unemithetho yakhona. Oh yes. Eyayihlukile nombuso wakaIsrayeli. Umbuso waIsrayeli ogadwe imithetho kaNkuluNkulu kuthiwa ngayidla ingulube. Umbusweni kaNkuluNkulu waseIsrayeli wakuthiwa hayi mina nizokhonza uNkulunkulu ethempelini ngalendlela. Yes. Umbuso waseRoma kwakuthiwa ngawuthatha nanenkomisho ulibeke la ulenza uNkulunkulu. Kuthiwa babedayiselana ngethixo njengalokhu namhlanje dayiselana ngamasokisi. Oh yes. Kwakusembusweni waseRoma. So uma uJesu Kristu efika emhlabeni uletha umbuso. Yes. Nezinto ke athi kumele ifundiswe kwelana ngokwalombuso kumuntu ozobhabhadiswa
Yes. akholwe egameni lika Jesu injalo indaba uthi ke labo bantu bayongena esikoleni ubaba uNtanda ashilo isikolo sosani sokufundiswa ngombuso wasezulwini yes zinye zezinto umention la wathi indaba nje zokuzondana ngifuna sithintele ngoba uthintela nambe ngikhona inkuyo lapha ku Matthew 6 ziningi izinto lapho uJesu Kristu azisho ku Matthew 6 ufundisa manikhuleka ningafani nabazenzisi namhlanje siyabona abantu even noma benza iminikelo bese beyashutha bafuna ukwenza show off ekushutheni kwabo bese bayathatha bayaposta ukuthi hayi ngihambisa impuphu endaweni ethize entandana akusiko ke lokho kwalombuso sizofundisa abazali ukuthi izinto zombuso azenziwa kanjani the moment ethi umuntu ezegameni lika Jesu athi wenzela uJesu kodwa mezokwenza into efana nokunikela anikele bese yashutha akasenzi yalombuso ngoba umnikazi nenkosi yalombuso yakuphika lokho yathi mina niyokunikela bese niyamemezela ngecilongo wathi maninikela nina isandla saka left asingazi esikwenzile esaka right njalo so esinye zezinto lezi esafundiswa zona nabashiwa nazo abapostoli ukuthi zizokwenzeka kodwa ngicela siqale laphana ku10 ngoba kuningi ukufundiswe kule ncwadi uJesu Kristu athi mekhuluma ethi nibafundise ukugcina konke engimyale ngakho ukukhona nje akubhalele lapha uthi ukukhuleka manikhuleka lapha kunani uthi ngakho ke anokhuleka kanje nithi baba wethu osezulwini maningcolisa igama lakho mawufika umbuso wakho mayenze intando yakho emhlabeni njengasezulwini so usisekhulumila ncamba Ntanda lo uthi umbuso kaNkulunkulu kubantwana abakholwa kumele uqale la emhlabeni uNkulunkulu uneprinciple asifundisa wona nokuprinciple yasezulwini ezulwini asiphili ngalendlela noma umbuso wasezulwini awuhamba ngalendlela abantu basemhlabeni abaoperate ngayo abantu basemhlabeni basebenzela ifuture yonke into ba-investor in future ukuthi ngisebenza namhla they even miss the real life because of ba-investe kakhulu kwi-future uNkulunkulu usifundisa ngemanje ngoba umbuso wasezulwini umbuso wamanje uma uhamba ngale ncwadi uyamuzwa uJesu Kristu ngingakhathazeki ngokuthi ngiyekusasa ngingakhathazeki ukuthi ngizodlala ikusasa lizokhathaza neinkathazo zazo lezanele kunento uJesu Kristu ayisifundisa yona ngombuso wasezulwini ukuthi uNkulunkulu umkhonza manje awupostpone ngoba ifullness yempilo iqale kutheni into yenze manje ikusasa noma izola lenziwa ikusasa lakho lenziwa namhlanje lakho lenziwa yimanje lakho kanjalo nekusasa lakho lenziwa yimanje lakho so now izwi kaNkulunkulu alithi mayenzeke intando yakhe emhlabeni so intando kaNkulunkulu siqala ukuyenza sisela emhlabeni uma iqhubeka ithi usiphe namhla isinkwa semihla nemihla bese thusithethelela amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abanamacala kithi nayo indaba yami lapha bazalwana abaningi bafundisa ukuthi mawamukela uJesu njengenkosi nomsindisi then izono zakho zithethelele which is good and it's true but ayiphelele indaba uJesu Kristu lana uthi manikhuleka ngokuthi usithethelela amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela abanamacala kithi so uNkulunkulu usithethelela kuya ngokuthi thina sibathethelele kanjani abanye abantu abasonayo wakwebuza lento umpostoli uLukhunjana uPeter wathi umfethu ngimthethelela kangaki makuthiwa ungonile uthi uJesu Kristu amiza ukusho ukuthi mthethelele kasikhombisa kodwa ngizothi ka 77 times 7 wayesethi wasenza umzekelo ngenceke uyayikoleda inkosi inkosi ifuna njani ifuna ukuyiphanisha uthi lenceke yaxolisa zakhala inyimbi zathi ngicela unginike ithuba lokuthi ngilungise uthi uJesu Kristu inkosi yamxolela uthe lenceke mayiphuma le yahamba yathola enye inceke eyayikweleda iyafuna imali yayo ithe mayihluleka yayishaya yenza konke ezinye inceke zayibona lento zase zahamba zawutshela inkosi ukuthi hawu lo wena omxolele uhlangene nomuntu omkoletayo wamshaya lithi izwi kaNkulunkulu wathi uJesu Kristu mayilandwe lo nceke wathi wayithathwa wayinikela kubani bashayi bayishaya yahlala lapho kwazi wafanele ukuthi fanele njani ikhokhe isikweleti bese ethi uJesu Kristu mayephetha lapho ethi uNkulunkulu wenixelela izono zenu kuyelana nokuthi nina nibaxolele yini abanye abantu ibaleke kakhulu ngoba namhlanje ayisafundiswa abantu abaningi namhlanje into ebasha kakhulu emabandleni abanalo uxolo embusweni wasezulwini isisekelo sokuphila kwakhona
sihamba ngoxolo lento isho ukuthini awukwazi ukuthi ungathi umzalwane ungabi nalo uxolo ngoba lokho kukuphika uJesu Kristu kukuphika uKristu uJesu Kristu wasixolela thina izono zethu yes singazange sacela nokucela uxolo wezela kona emhlabeni izono zethu ixolela so ukuxola nokuthethelela kuyisekelo salombuso ukuthi kufanele ukuthi ubaxolele abanye abantu abakunayo so ezinye zezinto lezi ekhona kulombuso ekufanele abazalwane bazazi ukuthi kulombuso okhanjwa ngani khanjwa ngoxolo ziningi ke ezinye izinto ezibalala uJesu Kristu ebengifisa ukukhuluma ngazo kodwa manje yenza ukuthi sifisa ukuthi bonke abazalwane balokhunjani ngizocela nje ukuthi ngidlulisele kubakhanyile. Okay, akunankinga. Ave balekile futhi leyo xolo ngoba uzwa abantu bekhuluma estradini bethi abekho abantu abanenhliziyo ezimbi njengabakholwa. It shows ukuthi iningi lethu thina amakholwa yasixoli. So ave balekile but hayi babukhanyile. Yes. Amen. Abazalwane basayikhulumile le ndaba. Yebo. Is strong kakhulu. And isithatha isibeke phambi kaNkulunkulu njengokusho kwezwi lisenza sibe phambi kaNkulunkulu ngenye indlela ukuthi konke engikwenzayo ngisamamkela uJesu ngenzani. Oh yes. Kunamazwi nje engifuna uqala kuwo kuLuka 17 verse 20. Okay. Isihloko sakhona sithi umbuso kaNkulunkulu ukubuya kwendodana yomuntu. Ngafundiswa yini lamazwi abazali besakhulume ngombuso ubaba uNtanda ukhulume ngesikolo. Yes. Asifundisi noma ngabe yini asifundiswa noma ngabe yini kulesikolo. Oh yes. Nibafundise ukugcina konke enimyale ngakho. Yes. Baba wethu sezulwini maliphathe ngobungcwele igama la kwenziwa intando yakhe emhlabeni. Yes. Njengoba yenziwa kuphi ezulwini. Sizokwenza intando kaNkulunkulu sifundisa intando kaNkulunkulu la emhlabeni. Ukuze uNkulunkulu ukuze uJesu mayebuya. Yes. Ezolanda abenza intando yakhe okuyibandla lakhe. Okungesi denomination ethile. Yebo. Okungesiyo ibandla lomuntu othile. Njoba namhlanje sokunama group ngama group. Bathu uthi omunye mawungakhonsilelela mbandla awuyezulwini. Nomuntu mawungakhonsilelela nibandla awuyezulwini. Manje le ndaba isithatha sibeke la mawufike umbuso ukuthi uJesu mhla efika la wayeletha umbuso wankwadinga ukuthi kuze yena. Yes. iBhayibheli noma ewaye uNkulunkulu kodwa akasho ukuthi kuphangwa ukulingana noNkulunkulu azehlisa. Yes. Ukuthi bonke ke nala nathi njengoba sikuleli izwe leli masingena la abantu abala kulesikole bafundiswa ukuzehlisa njengoJesu. Oh yeah. uJesu uzafanekise kubafundi bakhe athi maningaphenduka inifana nalomntwana ngeke nibone umntwana usakhulunywa ngenzondo ukukhulunywa ngokuxolela abaxolela abazalwane hayi cha ngizokuxolela kodwa ngisakhumbula ukuthi wangenzani. Yabona akuxola lo akusuxola lo ngisakhumbula athi lamazwi ebuzwe ngabaFarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzakufika nini. Verse number verse 20. Yes. Umbuso kaNkulunkulu ubuya kwendodana yomuntu 17:20. Yes. Ebuzwe ngabaFarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzakufika nini. Wabaphendula wathi umbuso kaNkulunkulu awufiki ubonwa ngamehlo. Wayephendula abantu abanga understand. Namhlanje sikhuluma phakathi kwabantu abangazi. Uthi uJesu lapha na kuba noma uMatthew chapter 11 mangaphosisi verse 25 uthi baba nyakubonga ukuthi ukufihlile kwabahlakaniphile wambilela ini abantwana. Kwaba kuhle uNkulunkulu ukusindisa abakhula ngobula bentshumayelo mayilisho lapha ngoba seKorinte. Kwaba kuhle uNkulunkulu ukusindisa abakhula ngobula. Manje lemfundiso efundwa la esikolweni ngikhumbula thina sisakhula sifunde esikolweni. Yes. Omkhulu bethu babe badala kunathi kodwa babengayazi ukuthi imfundo ibaluleke kanjani. Sasithi masithi esikolweni bathi asami sikade inkomo. Izinkomo zogadwa ubani. Oh yeah.
ingane sezingaye esikoleni ngoba sikade ini Inkomo. kanti inkomo kusasa zizofa eish lo akhule ngena future eish uyeke isikolo eish uyingakho Jesu ethi uma nimezwini lami zoba ngabafundi bami sibili yiyo lencwadi into yelamazi bese ayiqalila abazali le ndaba inkulu kakhulu ibroad kakhulu ebuzwe abafarisi babengenayo understanding ngoJesu ngakho bebembuza omunye wabo wazwanye onyonyoba wathi hayi akusitshele kahle wena umfundisi ovele kuNkulunkulu yeah ngizokwenza kanjani uthi uJesu uma ungazalwa kabusha ngiyobona umbuso wezulu oh yes saqala isikolo kufundiswa nabefundisi la ngoba nengabefundisa abangamazi uJesu ukuthi ubani uJesu wabuza abafundi bakhe wathi indodana umuntu bathi ngubani uthi abathi abanye hayo Jeremiah bathi abanye uthi mina nithi ngubani yes manje yacaca ukuthi kukhona le ndoda ufitha uthi hayi wena uJesu indodana kaNkulunkulu ophilayo uthi uJesu igazi nenyama lesikolo abantu abangena kuso abambulelwa yini inyama negazi kulensuku esiphila kuso kugcwele abantu abambulelwe ngenyama negazi ngoKristu Jesu kanti akambulwa hey man uthi uJesu mayambulela uNikodemu uthi udinga ukuzala kabusha yeah ngani ngamanzi ngani nangomoya yebo uthi lo ngazala njani semdala yamuza ubuza kanjani umbuso kaNkulunkulu awufiki ubonwa ngamehlo mayeqhubeka la uthi umbuso kaNkulunkulu afika ubonwa ngamehlo futhi kabaye kusho ukuthi bhekani nanku nokuba nanku ngokuba bhekani umbuso kaNkulunkulu uphakathi kini yes yawuza ufika kanjani yes wafika uJesu nombuso abazange bambone bacabanga ukuthi indodana kaMaria abanye namhlanje bathathi ngeke sikhonze umfana sokhonza ubaba abamazi uJesu ukuthi ubani ulizwi kaNkulunkulu wayekhona umhlaba ungakabibika isambulo lesi abantu abazo hambani nezo zonke abafundi bami okholani imbhabhathi bese nenze njani bafundisa hey inani lendaba hey ngizodlulisela kubazali baqhubeke naye kuvuke nje lokho abazali besakhuluma ukuthi yes umbuso kaNkulunkulu njani usufikile and akuthathwa ama chance noma ungasukuma ukhulume ngeke ukhulume ingakho uJesu uthi ngenani ngesango mina ngesango lezimo bonke abangena ngambapha uma ufumana idlela athi bakhona abanye abangenile uthi izimvu zinjani asibezwe manje uma sekuvela lento enjalo uthi iBhayibheli nakubazi ngethelo zabo mase kuvela into enjalo bathi hayi nina niyabandlulula hayi nina nibukela amanye amabandla phansi kube ngathi indaba yamabandla kanti cha indaba yesikolo siyafunda this comes from the department of education which is heaven lencwadi yomthetho mayingasuka emlonyeni uzindla ngayo ubusuku nemini qaphela ukwenza njengoba kulotshiwe akufundisi noma ngabani ufuna umuntu onama qualifications esefikile umoya ongcwele uzonihola nenze njani sifundisa sinomoya ongcwele ukukhuluma yena ekhuluma sizitsha thina injalo amen yazi uphendule umbuzo bengisathi ngizobuza ubaba Ntanda uthema esayichaza wathi nabafundisi bayafundiswa mhlawumbe bamntande uyiqale nje lapho ngiyazi ukukhulumile ubaba Khanyile kodwa ngiyazi ukuthi nawe khona onakho nje lapho yes ngingathi ngicela ukuthi ngikubenze kube kubili lokho sihlanganisa nalo kade bekhuluma ngako kungathetheleli oh yes bese kuba lokufundiswa nabefundisi yes maqondana nokungathetheleli kulesi sikole umuntu ongene kusona uyathethelela yes umuntu njengene kulesi sikole awumbuzi ukuthi ungenile yini yebo umbona ngentethelelo ukuthi number 1 ungenile kulesi sikole ufunda la ekhaya awumboni ngokuthwala iBhayibheli ngeSunday umbona ngayo intethelelo ukuthi usefunda la kulesi sikole oh yes number 2 umbona ngothando ukuthi ufunda la ekhaya ngoba uthanda iuniform yala ekhaya kulesi sikole oh yeah lokho ukuthi akathetheleli kusho ukuthi akusiyiwa kulesi sikole mhlawumbe ufunda kwenye indawo asimazi ufundaphi yebo nakhona la ufunda khona leyafunda iBhayibheli mhlawumbe angazi kodwa abafunda kulesi sikole lesi abacelwa
Yes. ukuthi bathethelele abantu kubhaliwe la ukuthi kumele babathethelele abantu ababonayo Oh yeah. kubhaliwe lana sisebenza ngento elotshiwe kulotshiwe ukuthi babathethelele njengoba befuna ukuthethelelwa nabo Yes. abacelo leyicelo kulesi sikole akusizwa ngizocelwa abantu bacela into elotshiwe ukuthi ngokwalesi sikole uma uzophasa ukuyalo ehlala le nazi izinto ezenza usela Ayi. so lento ethelelo eyala ekhaya Okay. part number 1 lo ukuthi ususe eclassini uphoqelekile ukubathethelela usuku ungafundi nathi uma ungabathethelela abantu Oh yes. usuke uthi kubantu ufunda nathi baningi abantu abatshela abantu ukuthi baphuma ama-university baze babanjwe ngoba sekufuneka ama-qualifications Oh yeah. ukuthi wawusongoye ngempela yini noma ubuye uyunisa ngempela yini yena uyakwazi ukutshela ngomlomo ukuthi mina ngangifundwe ngoye ngo-92 Yes. bese kuthiwa bonke ababasongoye ngo-92 sicela sidibane ongoye akakwazi ukuba khona Yeah. ngoba ongoye abamazi Oh yeah. abamazi University of Zululand bamazi so ilapho ke bese sekucheckwa ngokwamafayeli ukuthi wake wabakhona esikoleni zikhona izinto ayibhala wayiphasa yini uma engazange ayiphase bathi wabakhona kodwa akaphasanga Oh yeah. wabakhona uyi-drop out Oh yeah. Oh yeah. wafika yena esikoleni asali kodwa uyi-drop out wabuye wasishiya isikolo asali ukuthi wabakhona esikoleni izenzo zakhe zokuba usikhotheni leniyibonayo ukuthi izona ezamxosha la esikoleni Waba i-drop out. waba i-drop out njengoba eshumayela into yakhe ukuthi wabamba uwafana la esikoleni ugijima ngalento ayibamba kaqedanga ukufunda Man. naw bese siza la ibefundisini akekho umuntu oba ubaba umuzi ongakaze abe yingane Oh. akekho Yes. uma umuntu ezoba ubaba uqala ngokuba ingane yomfazi othize Okay. nendoda ethize bamkhulise ngendlela ekuzoba ngeyakhe mayesekhulile Yes. bamkhulisa la esikoleni ngoba bala esikoleni kuzalwa ingane la esikoleni njengoba sifunda Yes. zifundiswa lento elakwa lezi ingane ezalwayo njengoba izalelwa la zifunda lemfundo le okuzothi ma oyise sebephuma emsebenzini bethatha impesheni begodwa behlala ekhaya sebethatha impesheni kuzongena abantwana babo Awuzwaki. uma uMoses ezophuma kwadinga ukuthi kube nomuntu ozongena ecathulweni kwaba uJoshua Yes. zanga landa eGibhithe wathathwa kuIsrayeli nowaye ulandile Yes. wathatha uJoshua la wazoba umholi wabantu afike nabo Yes. ngoba setholakala ama-qualification kuye ukuthi uyaqualify ukufundisa Oh, yeah. abantu afike nabo Hey. emva kwaJoshua kwabonakala ukuthi kudingeka omunye ngoba uJoshua uzothatha impesheni uyahamba so njengoba ezothatha impesheni kudingeka umuntu wangatholakala kwatholakala uDibora ngoba bonke labantu abazofundisa kudinga babe ngabala esikoleni Awuzwaki. ngoba into abayifundisayo ile abayifundiswa bona abapostoli ababangababizwa ngoba abapostoli babizwa bezofunda Yes. wathi uJesu ngifuna ukunenza abadoba kasho ukuthi hambani odwa ngifuna ukunenza uyenziwe umuntu la ekhaya into azoba yiyo Awuzwaki. ngizonenza abadobi babantu waqala wenza bona Awuzwaki. ingakho babuza ukuthi uma umuntu ekona wenzela ukuthi masebeyodoba abantu bethola bexabene batshele laba abadobayo ukuthi mina bathetheleleni-ke nabo ngoba sengifunda la kulesi sikole bayathethelelwa abantu so bathi mina uma umuntu enona kasikhombisa menze njani bese bemtshela ukuthi bayenze njani wathi ngokwalesi sikole uyayiphinda leyo namba uphinde uyiphinde ngayo ngoba okwala kulesi sikole akukona kwasesontweni Hayi. cha akukhona esontweni insindisweni sindisa yilona isonto iwumbuso Ayiwayiletha. lo mbuso asinawo amaphoyisa
Now police station ukunombuso ukulesi sikolo ukushiya police station mawuphuma ngesango umunesi ufunda la kulesi sikolo awuphakamisa uthi ngimetron zikalala mina la kulesi sikolo lana uthi ngingumntwana kaNkulunkulu bese siyakufundisa ngoba kuhlala abantwana kulesi sikolo man so uma ufika la ekhaya uyijaji la usebenza khona awuqualify la ekhaya ngoba sinawo amajaji kulesi sikolo kulesi sikolo asinabo professor noma ngabe ufundisa university uwena idean uwena urector ecollege noma ngabe uwena udirector lana ubu-director kulesi sikolo uba umntwana kaNkulunkulu yingakho mawudelela indoda yakho kulesi sikolo awuqualify lana mawushaya inkosikazi awuqualify lana mawingane edelela abazali awuhlali kulesi sikolo ngoba kulesi sikolo siyayifundisa ingane siyifundisa imetron esibhedlela ukuthi njengoba uphethe abantu esibhedlela awuphethe kimi awuphathi kimi ugcina ngokuphatha abasebenzi nabo banendlela abaphathwa ngayo abaphathwa njengathi uphethe ingulube unendlela esikufundisene kulesi sikolo ukuthi njengoba kumphathi lapha na indlela la ekhaya ukuphatha abantu elithezulu lenkosi ungakhethi abantu ubuso babantu indlela la ekhaya bese ukuthi laba bangabefundisi laba uma sebekhethiwe la ekhaya bekhethwa umoya ingcwele ngokwezenzo 20 verse 28 athi ibandla lami uNkulunkulu lele azizuzela lona yena ngegazi lakhe ngakho liqapheleni niqaphele nani so labantu abasuke bezolusa baqala ngokuyiqapha bona bese beqapha ibandla likaNkulunkulu uthisha la ekhaya ofundisa uyayiqapha ukuthi into ayitshela abantu uyayenza yena mthetho lesi sikolo asazi kwezinye inkolo ukuthi ifundiswana asazi kodwa lesakhabo Jesu yileyo nto efundiswayo ukuthi umuntu uyiqapha yena qala oshumayelayo bese efundisa nalabo ukuthi yimani njengami izinto ezifundisayo bese uma esehamba lo lithi laba abahloniphe 1 Timothy chapter 2 uthi Timotheo uma kunendoda endala ebandla kusho ukuthi umfana Timotheo uma kunendoda endala uyihloniphe njengoyihlo mfundisi lo mfundisi omfana bese kuthi wesifazana umhloniphe njengonyoko abesethi odade namantombazane njengodadewenu abesethi insizwa njengabafundisi babantwana noma umfundisi la kulesi sikolo akayiphakamisi yingakho singenayo la ekhaya umuntu oyiholo nesihlalo sakhe esiphakeme la ngemuva esiyi-high chairs asinayo asinayo la ekhaya umuntu obekelwa amanzi la eceleni azowaphuza thina sonke singawaphuzi asinayo la kulesi sikolo uma usubekelwa amanzi uhlala esitulweni esiphakeme awuqualify la ekhaya ngoba lithi uthi le ncwadi yomthetho ozoba mkhulu akabe ngomnyinyana kunabo bonke kungenzeka isitulo sakho silapha ngasemnyango hayi lapha phambili ngoba uwena ofuna ube mnyinyane kakhulu kunalabo umthetho wakula ekhaya isona sikole esehlukene nazo zonke ikhona emhlabeni lesi and imithetho yalakhaya ishintshwa ngokuzalwa kwakho uyifici nje uyishintshe I think Isaiah chapter 2 noma chapter 6 elithi ningayisusi ikhonkwane ezabekwa oyihlo okhokha ikhonkwane abayibekayo anisusi kulesi sikole akuguquki mase kufika wena noma ngaya kumapha ama university uma ujoyina nje lesi sikole sakhabo Jesu ayikho into efika nawe eqala ngawe la la ungena kulesi sikole ungene encwadini ezafundwa abanye na ufunde zona uma kuthuma ingcwele sefikile uzonifundisa silinde ukumuza ukuthi uyafunda yini ekhaya imangcwele ukhuluma ngezono zakhe akayicoca izono zabantu la ekhaya imangcwele akakhulumi ngokudla okusefrijini kakaze la ekhaya imangcwele ufundisa wena akakaze afundisa ngabanye abantu eqinisile ukhuza wena ukuthi ugqoka kabi uma uyotshela abanye ukuthi bagqoka kabi uthi wakhuza mina ngakho angikwazi ukunifundisa into ephambene nale angifundise yona so ukwazi ukutshela abantu into ongayifundanga so umoya ingcwele la ekhaya uqala ngawe ngoba ukhuluma kuwe akushongo ukuthi umoya ingcwele sebatshele ukuthi uma sebegcwele umoya ingcwele baqala uprofet sebenomoya ongcwele ngoba owala ekhaya enye into ngicela ukuyicacisa maqondana nomoya ingcwele lo wala ekhaya angimazi omunye akafani nowaka TV
lo wala ekhaya akayidlali izitori mengcwele wala ekhaya Okay. akayidlali ikeshi lo wala ekhaya mengcwele akalinganiswa radioweni akalinganiswa ku TV akalinganiswa etradini akalinganiswa kwenziwa amajoke lo wala ekhaya mengcwele akalinganiswa ndawo ngoba akayona umntwana uNkulunkulu so akalinganiswa ndawo uma kwenziwa izitori kusuke ngishiwe lo mengcwele ngoba kuthiwa ningaliphathi ngeze igama likaNkulunkulu ngiliphathi ngeke kuphathi kuze kuthiwa umuntu othuka umoya ingcwele ngeke athethelelwe umuntu nje othuka umoya ingcwele angazi abadlala ngayo izitori asihlangene nakho thina sihlangene naye umoya ingcwele okudlalwa ngayo ikeshi sihlangene naye thina umoya ingcwele wala ekhaya ayidlali izitori Qiniso. umoya ingcwele wala ekhaya akawadlala amaqembu ukuthi kulabo usho lokhu kulabo usho lokhu umoya ingcwele ukhuluma into eyodwa uNkulunkulu uqobo so akayikhuluma into ayiphikisa yona shinto eshintshi so ke izizathu zokuthi abantu babe kulesi sikole ingoba kumele bayithole yonke lento yala ekhaya lento le ayiphilwe ezulwini iphilwa la sila yes cela ungene nje kancane kwiphuzu elilodwa ngilinganisa yes thina sidebate indaba yokugqoka la ekhaya sidebate abafuna ukudebate banelungelo lokudebate basikhiphe thina yes and kuma comment wabo mina number 1 engawaphenduli because angiphendula into engahlangene nayo ngihlanganisela ukuthi nabantu abaquestion ukugqoka la ekhaya sibeka umnyalo osembhalweni ukuthi uthi umbhalo kugqokwa kanje sesiqedile akusekho kulo uyagqoka noma awugqoki asingeni ndawo kodwa sibeka umnyalo lo sezweni ukuthi kuthiwe ugqokwa kanje yes umnyalo uthe asogqoka njengeitabane sigqoka njengeitabane umnyalo uthe la ekhaya sigqoki iziketi thina madoda asifaki awuzwaki ukuthi uyasithanda wena uzwa ngathi emizweni yakho umuntu esifazana ufuna ukuqala esakhe isikolo hayi kulesona lesi awuzwaki yebo uma decide uba umuntu esifazana ogqoka ibhlue asiphikisana naloko ukhululekile 100% kodwa ngokwalesi sikolo uvumelekile kulesi sikolo sithi nje ungahamba uye emalungelweni ngenhlanhla ngibuya kwipolitiki mina IFP ANC DA UDM bonke bane constitution ethi people are free to express themselves they are free to dress to their own way yes kungabibikho umuntu obacindezela ukuthi bagqoke kanjani ngokwe constitution uvumelekile umuntu esifazana ukuhamba ngeunderwear ngoba akekho umuntu ofuna lo nomzimba wakhe yes unelungelo lokufaka isigcebhe umuntu esifazana ngokomthetho walelizwe thina sifunda umthetho kaNkulunkulu othi mayenziwe intando yakhe la njengasezulwini umthetho la ekhaya uthi asifake isigcebhe nakho ke asiphoqi uma ungakuzwa kahle usukukhululekile qale sakhe isikolo akusesona lesi yes qale sakho kufana noma la ekhaya ama qualification okuba umfundisi ungawatholanga uma ufuna uqale sakho nelungelo ubeka wakhe ama qualification okuba umfundisi ngoba wala ekhaya ku 1 Timothy chapter 3 ama qualification lithi umuntu ofuna ukuba umbonisi number 1 akunabe umuntu othanda imali number 1 la ekhaya ukwazi ba umbonisi uthanda imali uma uthanda imali awubelongi la sibelonga khona thina la ekhaya akekho umfundisi othanda imali yes number 2 la ekhaya akekho umuntu othanda amantombazane kuthiwa kungabi umuntu ohluleka ukuba kuyikhuza la ekhaya uyayikhuza noma ngaba indoda wedwa benabafazi abawu50 ebandleni awulali namuntu ngaphandle komkakho umthetho kulesi sikole yes noma bangabe bashaya ngezinga nama hips behamba phambi kwakho umkakho kuyidrum uzophelela kulelo drum onalo umthetho usho nje umthetho wala kulesi sikole yes ukuthi bafike benjani bengama yellow bone la kulesi sikole akubona bakho yes number 3 kuthi umuntu othanda utshwala la ekhaya ka qualify bonke abefundisa abazidakwa abekho babi inkinga ababhilongi la nalabo abathanda ukuthatha abafazi abaningi nga2 nga3 babhilongi la siba bakulesi sikole isikole sabo yiko singali naso ngoba esinye isikole singasazi kodwa esala ekhaya sithi one wife
esala ekhaya umuntu ozoba umbonisi bese kuthiwa umuntu ozoba umbonisi akube umuntu onesu lokufundisa hayi umuntu oqayayo nje athi amadoda nefika emzini abethi inkosikazi ngiphinde ngenkonzo ledele umfundisi andingane lathi ikhuluma ngeke ngithi ngubaba ongaka uthi ingane ngixhumaxhume kuze kube ikhonoko la ekhaya noma ngabe umprofeti omkhulu kanjani enzimanga obakhahlela abantu abathandazela la ekhaya babeka inyawo emakhanda la ekhaya bashaya ngempama abantu mabathandazela la ekhaya bathuka abantu umthetho la ekhaya noma ngabe umfundisa ukwenzi lokho izinto ezingenzike ezingama qualification omfundisi la ekhaya ekugcina kuthiwa ube ujwayele ukungenisa ihambi nomfundisi umuhlala eBhalito noma uhlala angazi ukuthi ngizobala phe endaweni zezikhulu la ekhaya la kubhelwa khona egate ubuza ukuthi ufunani ukuxoxela uqualify la ekhaya ngoba noma ngaba nendlu esithi singena siyibuke kuyo siyibone ngisho naphezulu uma ungumfundisi la ekhaya abantu balala kwakho badla ukudla kwakho balala ebedroom yakho dilikuyo la dining room wena nomngakho ningenise bona ebedroomini ngoba ukuze bambone umnikazi walesi sikole bazombona osewenza kuthi le mfundiso yakhe uyayenza yini la ekhaya mawunemali uqala ngabanye abantu abaswele ubalekelele umkhuba wakulesi sikole ukuthi uphasile la ekhaya usihamba usitshela thina uphasile thina sibona ngokwenza sithi uyaphasa sepasile uqeda ugrade 1 umbheke nange seqala ugrade 2 izenze ezisitshelayo zalo umbhalo ukuthi i-report seliyazisho nangu uyaphasa la ekhaya ufika unomona sinankinga ngathi ufika unomona sikhululekile uze nomona wakho la ekhaya ufika nesibhamu sakho sinankinga nesibhamu sakho kodwa nawufika nesibhamu la ekhaya siyaxoxela ukuthi ikhali zala ekhaya zinjani bese siyakuhlomisa ngazo ubuyisela isibhamu kubanikazi baso uthe ngibengile uthola ikhali ezintsha ngeke sasidinga isibhamu la ekhaya umuntu ophatha isibhamu yebo yiphoyisa kuphela phela la ekhaya umuntu ophatha isibhamu uma nona iphoyisa usiphatha la ekhaya isibhamu asinandaba thina ukuthi mangaka amasela angena imizi yabantu asinandaba thina ukuthi igqekezwe imizi emingaki into esingenandaba nayo leyo thina sikutshela umthetho walencwadi le kuphela siyaphelela lapho fisa ukugcina ngalokho abantwana bethu bafunda nathi la ekhaya njengoba sifunda nabo la bafunda le ncwadi bafunda empilweni yethu yonke into esiyenzayo bayibuka kithi ngelina ngakuthiwa inkalankala yake yamcela umntwana yathi awungithathele nanka amanzi lapha yasuka umntwana uyothatha amanzi nje la waphuma ngala wakekela wathi kozofika amanzi wathi uyadraya man ngikuthuma amanzi la wathatha amanzi wathi umntwana ngikwazi mawuqonda ngicela bengihambele ngibone kuwe wasesukile mama naye washona le ngiyaye uthatha amanzi wabo wathi yabo uthe uthatha amanzi la wahamba waya le so la ekhaya yonke into esikhulumayo yenziwa yithi bayibona abantwana bethu masithi into ayenziwa silanda umbhalo silanda umuntu wesibili impilo yethu abayibone kithi siyenza lento esishoyo sifundisa into esiyona sikhuluma esikwenzayo indaba yakulesi sikole asikhulumi isonto lababuye la asikho esontweni sikhuluma umbuso indaba zombuso lo yazi basusile sisukile esontweni manje sisembusweni hayi cha ngiyaqhubeka abafundisi siyabonga kakhulu uba Ntanda uyayivala haleluya kodwa sishilo sathi siphelezele namhlanje siyabonga ukugcizelela nje laphana khona kule ncwadi ku-Matthew 28 u-20 nje bafundise ukugcina konke enginiyale ngakho ngifuna nje ukuhlala kuleyo ukuthi asifundise okwethu siyalwe ngakho lokho uma umuntu ebizwa ebizela ukuthi eze ekukholweni ubizela ukuthi azoba umfundi ungeke uzothi ufuna ukuba udokotela kodwa ufundi lo uma ufuna ukuba udokotela ufuna wenze izifundo zemedicine ezizokutraina ukuthi egcineni ube udokotela uma ufuna ukuba ummeli wenze izifundo zelaw ukuze egcineni ube ummeli so angeke uthi uzela uzoba umzalwane ufuna ukuba umntwana kaNkulunkulu kodwa into ofundiswa yona yinto okuba umntwana wasezweni okuyinto ke namhlanje eletha umonakalo omkhulu
ebandleni ibandla limemeza uJesu kodwa lisiba abafundi baka Jesu abafundi bezwe. That is why manje sekuze kwenzeke nalento bamntanda ishoyo ukuthi kufanele manje size so correct abantu ukuthi iqoka kanjani. Because isinabantu abathi bona bamukela uJesu njengenkosi nomsindisi kodwa la befunda khona bangabafundi basezweni bathatha izinto zasezweni kube izona zinto eziyisifunda abaphila ngazo kodwa bathi hayi nami ngumntwana kaNkuluNkulu. Ngithandile indlela ayibeke ngayo uma ethi i-report yala sikukuthi usitshele wena uthi mina ngaphansi uthi uJesu Kristu maybe angendlela achaza ngaba mntana uJesu Kristu indlela ayibanga khona uthi nizobabona ngethelo zabo bese ethi asikho isihlahla esingasihle sithele ithele ezimbi uthi isihlahla sama grapes isiphela sikhipha ama grapes uthi kanjalo nesameva sikhipha ameva uthi isihlahla nesihlahla saziwa ngesithelo saso asikho isihlahla esinegama sonke isihlahla sibizwa ngethelo sengikhuluma ngalezi ezinama fruit sonke isihlahla sibizwa ngefruit noma ngalento esithelayo. Isihlahla sama apple asinalo igama elihlukile emaapuleni sithi isihlahla sama apple. So now la engifuna ukugcizelela khona kakhulu ukuthi lithi izwi kaNkuluNkulu nibafundise konke enginiyale ngakho. Kukhona esiyalwe ngakho. Now indaba yami lapha ikhona asifundisi thina izinto esifisayo nesizizwa zimnandi kuthina sifundiswa lokho esiyalwe ngakho ngoba kukhona into uJesu Kristu ayisho kukhona into abapostoli abayisho. So enye inkinga enkulu la kulesikole ukuthi kunalento okuphambanisa kwezinto eyenzakalayo namhlanje. Mhlawumbe singala lapha encwadini ka Ephesians ifisa nje ukuyiveza ngoba uyivezile ubamntanda uma ethi akufundisi noma ubani kuba nama qualifications ukuthi uma kuthiwa uzofundisa kufanele kube umuntu onjani lama qualifications ke eza ngandlela nini kanti enye into engifuna ukuyigcizelela ukuthi awukwazi ukufundisa ungafundisiwe. Yes, number 1. Uma ngabe ungafundisiwe nje wena uzofundisana ngoba e-university chapter 4 Ephesians so qala lapha ko 11. So uprofessor kuthi uprofessor ngoba ufunde kakhulu ngokufunda kwakhe kakhulu bese qualify ukuthi angafundisa abanye abantu. Uma sifike e-university singama students sonke singama first year akekho usukazi uAebhence akekho akekho usuke ngasukuma afundisa abantu sonke sisuke silindele ukwenza njani ukuthi siyafundisa kodwa kusuke kukhona umuntu osequalify nezinto ezenza ukuthi sithi lo muntu unama qualifications okufundisa ezibhekwayo kuthiwa lo muntu wafundiswa ekufundisweni kwakhe waphasa njalo ngoba noma ungafunda kodwa uma ungaphasanga uqualify ukuthi ungafundisa. We drop out lelo bekuwa bekhuluma ngalo awuqualify fanele wona wahlala eclassini kodwa manje lokho kwakufuneka ukuthi nawe kuthiwa hayi usuwomunye womuntu oyaziyo lento akutholakala okuyini upass lakho manje baningi namhlanje abantu la ekukholweni abafundisa kodwa bangaphasile yibo labantu ukuthi makukhulunywa izifundo zakule ndawo bese beyasukuma ngoba wahluleka ukuphasa ukugqoka wahluleka ukuphasa ukuthi uma ngabe kulesikole uyakuyeka ufebe yamhlula lento tema semhlulo wasethi hayi ngoba mina ngihlulele senzo uhambe ngitshela abantu ukuthi banamanga laba bathi fanele uyiyeke le ngoba yena kwamhlula this person is a failure. Uyayibona nje lento noma ungena lapha ukuthi hayibo kwase kufundisa abantu abangazilutho kangaka ngize ngithi mina manje ngibaphendula ukuthi yazi akwazi ukuhlula isikolo bese uzofuna ukuzokhuluma indaba enkulu kangaka yayibona ngoba labantu laba abafeyila yibo futhi abathanda kakhulu bangahamba phambili bafundise kanti uyaqualify ukuthi ukhona ukuthi ngathi ungafundisa ayosifunde nje masishane laphana ithi la nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli abanye abaprofeti abanye abavangeli abanye abelusi abanye abefundisi. Ngiyathanda kakhulu ukugcizelela kulento ukuthi uma lithi uyena futhi wapha abanye ukuthi babe abafundisi ubane kuthiwa umuntu olokhunjani
omfundisi automatically ubufundisi busho upostoli wayengeka sayifaka indaba upostoli ubani kuthiwa ukuba umpostoli automatically kwaqualify ukuthi ube umfundisi wayengeka ukuthi athi kukhona abanye abaphi ukuba abafundisi kungenzeka ngibe umfundisi mina kodwa ngingabisi umpostoli angenze example ngokuprophet ngoba ubona usicacisela kakhulu uma uzoprofeta akunesipho nikwasona isipho sokubona noma sengithanda kangakanani angikwazi ukuphakama ngithi mina sengibona ungabonanga lutho kwenzakalani ke mangisukuma ngithi mina kubantu sengibona ngingenaso isipho sokubona niba yini umprofeti wama bakhona nabantu abafundisayo namhlanje kodwa bangenaso isipho sokufundisa ngoba lithi uNkulunkulu noma uJesu obaphaya abantu lezi zinto yebona lo nto le umlalelo umuntu lo muntu uphiwe ukuthi avangile kodwa kufundiseni njani akaphiwanga ngoba uphiwe ngaphi evangeli ubeyamnandi ubaba uNtanda uthi umuntu ekuthiwa umbonisa akabe nesu lani lokufundisa so wonke lawa ama qualifications akhona so lezi inkinga zonke namhlanje esibhekana nazo athi ubaba uNtanda mekhuluma ethi angiphenduli mina zenziwa ilento ukuthi abantu bajump ama position sijumpa ama position ayenze ezempilo okugcina bese ngidlulisela kwaBukhanyile i-team mayizodlala ingene egroundini thina sazi ibhola nje abantu abathi angikhulume ngecricket angilazi ngicela ningivumele ngikhulume ngebhola baba u11 abadlali uqala lapha ku goalkeeper kuthiwa wena uzomala you are a goalkeeper so igoal maliza bebalushaya wena nangezandla ufikelekile uzuntaze ukwenza kanjalo ushaya izandla i-striker kodwa masime lapha kuvumelekile usibambe ibhola ngezandla to handball ugoalkeeper kumele ahlale phansi kwale lipa noma ngabe le team ayizi kodwa kumele abe lapha inkinga yethu thina njengabazalwane kutholakala ugoalkeeper be-strike bese kutholakala imidlifit sekuyiyona manje seyofuna uba ugoalkeeper ezinye zezinto lezi ekufanele zifundiswe ebandleni ukuze ibandla libe nomumo ake sikhule nje kancane ukuthi yini eyenza ukuthi uJesu Kristu alethe lenkonzo yokufundisa noma phela abantu ukuthi fanele bafunde uthi ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi wokukhonza wakhiwe umzimba kaKristu ukuze abangcwele bapheleliswe ini umsebenzi wokukhonza wakhiwe ini umzimba kaKristu awakhe umzimba kaKristu namhlanje because sinenkinga yabantu abafundisa bengaqualify sinenkinga yabantu abashumayela bengaqualify uMntanda ubekile azivele wayiqeda nje uyomshumayeza uthini umuntu ukuthi uJesu Kristu uyasindisa wena ungasindisiwe ngoba phela makuthiwa uthi uJesu Kristu wasindisa na mina ngangunyawophe futhi ngamanye amazwi wakukhipha enyawophe nangu uyomemezela kubantu ukuthi uJesu Kristu uyasindisa makuthiwa ukusindisa wena usafebe webona indaba ukuthi umonakalo omkhulu kanganani sinabavangeli abangazange basindiswa kodwa bathi uJesu Kristu uyasindisa yazwa into engizama ukuyichaza so lezi zinto lezi zonke la embusweni zonke ukuze ukhona yonke into yala uyafundiswa bese uyaqualify uyafundiswa bese uthi nibafundisa ukugcina konke engininyale ngakho abapostoli bakhishwa kwathi uhambani ushumayela emva kokuba kubona sebequalifyile ukuthi manje bangashumayela uJesu Kristu uyayisho lento uthi ningajaha hambani uhlale eJerusalem nizonikwa umoya ongcwele umoya amandla that's a qualification emva kwaloko nje bese ngihamba kuyazwakala futhi mase benikwa amandla umuntu oPeter wawuyigwala sayisho masinqamlele uPeter wakuyigwala lampi uJesu laze lakhala kodwa mase nomoya ongcwele uthi sibulaleni madoda zikhetheleni nina silalele bani nina noma uNkulunkulu bamthatha abamshaya lithi baqeda kubashaya kwafika umbiko othi labantu enqeda kubasha bayashumayela ngoJesu lapha nani they qualified yebo inkinga enkulu sesengivale sinabazalwane lento ukuthi hayi mina ngikhulele enkonzweni bantwana babafundisi angikhulele enkonzweni so ayikho into engiyazi yathi umuntu ecabanga ukuthi ngaloko sekumenza umzalwane awukho umzalwane ngokuthi uzalwa umfundisi kufanele ube umzalwane Jesu Kristu uthi ukuze ubone umbuso wezulu kufanele uzalwe kabusha amanzi nangomoya mangabe lo process ingakenzeki kuwena ungashingayezwanga wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi waba convicted ukuthi uJesu lo uNkulunkulu wamvusa ngesuku lesithathu then awuzumzalwane there are qualifications efaka umuntu kulesi sikolo amen njalo ngicela ukungena ubaba uKhanyile ngakangeni ngoba uthe ukusala kancane umfundisi ngicela ufunde la ufunda khona ngezansana
uverse 13 mfunde naye. Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkuluNkulu. Senzelami yonke lento. Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa. Masifunda la. Sifundela ukuthi siyazi indodana kaNkuluNkulu, sifinyelele ekukholweni okuphelele ngoba ukukholwa uJesu esikholwa uye. Kwenzelwa lokho. Sifundisela nalezipho ilethelwe lokho ukuthi laba bazali bafundisa abantu, babafundisela ukuthi bafinyelele ebudodeni okuphelele bokumazi uJesu. Uzathi uJesu ukuthi kube ngempela benenza kahle nonke fanele ngabe seningabefundisi manje. Ngoba lobudoda lobe kuthiwa kumele sibe yibo akusamele bekhona umuntu ongabe yasifundisa, fanele ngabe ngoba sisiphelele, fanele ngabe wonke umuntu useyazi ukuthi uniphi. So ngenxa yalokho ke kukhishwe lezipho lezi ukuze la esikolweni kuzophelela kuhambe kahle, bafunde kahle abantu, bafundiswa ngalezi zipho lezi. Qhubeka. Okay, 14 13 uthisize sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkuluNkulu ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. Esilinganisweni sokugcwala kukaKristu la. Hayi enyinda kugcwalisa imfundiso zabantu la. Kulesi sikole kugcwalisa uKristu ngemboni yomuntu. Simtshela ukuthi yabona ke njengoba usubamba uJesu, ubamba isibhamu esinamandla. Uzolibika ikhaya lakho ngaleli gama. Leli gama uzofundisa abantwana njengoba nihlala emkhukhwini nje, nizobiza leli gama kuphuma odokotela la endlini. Awuseze ukugcaba umuntu manje. Siyakufundisa manje ukuthi njengoba uzala amantombazana uzozala amakhosikazi abantu, hayi ifebe. Sizozala amakhosikazi abantu ezothi insizwa mayifuna ukuganwa, abafazi zizobathatha kwakho, uzobafundisa lento. Sikufundisa ukuthi kuleli gama uzobiza into engekho ibe khona. Lento izoba khona ngoba ufinyelele ebudodeni ophelele. Uma lento ingenzeki esishola esifunda la, yila ufuna uyihlole khona ukuthi awubambanga yona. Lena iyona manga. Ingamanga uma ingenzeki. So uma ingenzeki kusho ukuthi awufika ngebudodeni ophelele. Bokumazi uKristu. Ngoba masumazi uKristu yikho thina sihlangana nomuntu, mina ngeke ngivume ngiyothandaza ebusuku. Hlangana nomuntu ephethe isibhamu athi kimi, angixoxela umntana wami njena ngimtshela ngithi yazi mina ngihlangana nomuntu ephethe isibhamu ebusuku nga-12. Wathi ngiyacela baba ungasondeli kimi, ngiyingozi ngiphethe isibhamu ngiyakusaba. Mina ngiphethe iBhayibheli ngiphuma emthandazweni. Ngoba lento engiyifundisa ukuthiwa inamandla. Uma ngiza nje ngibona umuntu ohamba ekhuthuza abantu ethi akadlule lo sokhuthuza abalandelayo. Ngoba lento ekimi dala ngingakhuthuzeki. Hayi ngoba ngingakhuthuzeki kodwa inkinga ilento le. Ngifuna ukugcina nje la ngidlulele kwenye indawo umfundisi wami. Ngifuna nje iqedele umfundisi le ngoba ibalulekile kakhulu. Ukuze singabe sisaba yezingane. Yabona into omngane leyo kuhambe kufundisa ukuthi upastor uthe into eyingane leyo. Into eyingane leyo. Yiko bebhibhidla ngoba bafundisa into zezingane. Ukuze singabe sisaba ke izingane. Athi umuntu asikhonze ngesabatha, omunye athi asikhonze ngesabatha, ethi uNkulunkulu uthi ukuthela ufuna ugcina isabatha lakhe. Umngane bonke lobo sigadwe kuleyo nto ukuthi siphume ebunganeni. Yikho kumele siphelekisele obunyeni bukaKristu nasedodeni ophelele. Umuntu maseyindoda uyalalela amakhulumo emfana. Sengidecide ngiyidiliza le ndlela ekhaya. Ngifuna unakhele manaka mfana wami ngakadiliza indlela yami. Awungibuyelele ezitini uyibeke la. Ngakadiliza indlela yami nje ngibekele iroof la ngiyibeke. Awungithengele amaplanga wabeke la. Asidilize indlu yethu. Awuqale lapho. Dale babona abafana bediliza izindlu zabantu bengazakhe egcinele. Size nje bakangidilizele indlu. Awungithengele into yokwakha indlu uyibeke la ngiyibeke. Uthi uyamtshela ukuthi hayi baba sengifuna ukuganwa manje bengithi kubaba akangifakela nto hayi mfana wami ngizokufakela ubeke yakho la etafuleni usefikile ebudodeni ophelele awumtsheni nje noma yini. Fika umama lathi lo uye university kulonyaka bengithi baba simdedela eThekwini akaye eThekwini. Akayi indoda lesikhuluma ephelele uyabaza abantu abahamba bayeThekwini babuya yini.
so usuke ekhuluma sesebudodeni obuphelele so umuntu masefinyele ebudodeni obuphelele akathathi nje noma yini ngoba ufikile ebudodeni qedela 14 lithini sishukanyiso okwamaza yazi ukunyakaziswa kwamaza yilo ukuthi nje kufika umuntu namanzi novaseline kufika umuntu namafutha athenga amafutha la wholesome madoda wholesome ayixukuxukuze no grease ayihlanganise nona no oil abuya athi la amafutha angcwele la sikazi sihlangane namafutha angcwele ukushukuliswa lokho ukuthi akufikwanga ebudodeni obuphelele uma ungena lesikole yakhibe indoda so doba amafutha lesi sikole lesi sikole unika into ephelele igama lika Jesu so uyafika lapha qedela ba ithi sishukunyiswa okwamaza sipheshulwa imimoya yonke yezifundo ngenkohliso yabantu ngobuqili obunamacebo okudukisayo phelile bazalwane yabona nje yonke lento ngamacebo abantu kumele bazi abantu abahlangana nalo bantu ukuthi akaveli kulesi sikole uphethe amacebo akhe okudukisa nje abantu basuke enkulunkulu yikho ezathi mina ngisho ukuthi uJesu uhlala enhlizweni lencwadi yomthetho esinikweni uthi ngilungisele imizimba ngilungisele imizimba ibe lithempeli la ngizohlala khona ngahlala enhlizweni uJesu hlala emzimbeni so baqala kumbuka emlenzeni phansi uJesu kumuntu bakhuphuke naye baze bayofika ekhanda ngoba uhlala emzimbeni uma uJesu ehamba ngini bamfunda la umuntu emini uma egqokile bambona lapha bekuthi izemfundisi ngidedele ngiye lamavesi ngoba sengikhipha into zala esikoleni ukuthi noma umuntu esekhaya akahamba ayibheka ukuthi ngokwale ncwadi yomthetho kuthiwani ngabesifazane Genesis 35 verse 1 to 5 sawafundi ufuna nje kwakhipha ukuthi umuntu owafunayo awazi okanti sithi akunika isikhathi ngafundi haya maningi kakhulu maningi kakhulu Genesis 35 verse 1 to 5 Exodus 33 verse 3 to 6 abesifazane bodwa lapha Hosea 2 verse 13 Hosea 2 verse 1 to 2 Deuteronomy 22 verse 5 First Timothy chapter 2 verse 9 kusabe sifazana bodwa lapha ngenzela ukuthi angabibikho umuntu esifazane othi akushiwo ngolutho lesikole ngaye First Corinthians chapter 11 Isaiah 7 verse 10 First Peter chapter 3 verse 3 Jeremiah 4 verse 7 to 36 Leviticus 10 verse 10 to 11 kukhuluma nje umuntu esifazane cela ukukhuluma ngedlozi amadlozi Isaiah 8 verse 24 Deuteronomy 18 verse 9 Izenzo 16 verse 16 Exodus 20 verse 3 Hebrew 10 verse 4 Leviticus 20 verse 6 abefundisi sekenqedile Timothy oqala chapter 3 abefundisi kubalwa abefundisi kwabalwa abavangeli siqeda kusuka kuyo yiyo lekhuluma ngabantu ababiziwe nama qualifications zabo akekho umfundisi ofike edakiwe la kulesi sikole la ekhaya graduate eBible school ku graduate la na graduation esibuka yona noma ngaba ne certificate zase university ufundela ubufundisi awuqualify la ekhaya umuhlulwa yilokho qedile amen yes Baba Khanyile amen ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi la kwaKota 2 meter ngibe khona nami ngokukhuluma indaba ezinje ezimnandi ngoba izwi lenkosi inkosi sambulela lona ngekhathi zonke hlala lilisha njalo kwaba kuhle kuye wanika abanye ukuthi benze lo msebenzi abanye benze lo msebenzi ukuze abangcwele baphelelisele nathi sibona sihleli kanje siyapheleliswa ngalo njengoba likhuluma nathi besakhuluma abazalwane uvuke lamazwi yakuJohane la uJesu ethi dlanini inyama yami mina ngiyisinkwa sehlezulwini fika nesikolo John chapter 6 uthi uJesu uyisinkwa sokuphila ngeke ngisayifunda uyayixoxa le ndaba uJesu la beze befinyelela khona bakhononda uma bekhononda bona laba hamba nabo bona laba futhi abayini babafundi bakhe uthi uma masike nje la kubani verse 41 yile ndaba emnandi kabayazi abazalwane
ithi khona abaJuda bakhononda ngayo ngokuba ethengisa inkosi ehlezulwini bathi lona akasiye uJesu indodana kaJosefa uyise nonina sibazi na usesho kanjani ukuthi ngehlezulwini na uJesu waphendula wathi kubo ningakhononi phakathi kwenu akakho ngeza kimi uma ubaba ongithumileyo ngamdonsi mina ngiyakumvusa ngomhla wokuphela akekho ngeza kimi uma lo engakuphiwa ubaba ushilo umzalwane esakhuluma la ukuthi kulesikolo lesi yes uma ungekho kuso kuyabona kade awukho kuso futhi asikusoli ngoba kunesikolo sakho la ufunda khona zonke lezi zinto sikubona ngongengani nezenzo zakho ukuthi kusiphi isikolo manje ithe uma ifika la kubafundi masiqhubeka nayo lencwadi ku verse 61 lithi ke uJesu azi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bakhononda ngalokho wathi lokhu kuyanicunula na pho uma nibona indodana umuntu enyukela lapho yayikhona uqala niyakuthini na ngumoya ophilisayo inyama ayisizi lutho amazwi ngokhumulumekini angumoya angokuphila sithola ukuthi uJesu ese understand ukuthi abafundi baningi abazalwane leli vangeli abazalwane bakhuluma ngalo la bazokhononda abalifuni ivangeli lihambe kanje ngoba kunesikolo lesi ingakho uJesu athi fundani kimi ngoba mina ngimnene ngithobile khona imphefumulo yenu zofumana angeke imphefumulo yethu ithola impumuzo singekho kuJesu ingakho abaphumuli baze bafundise nangemali ukuthi this is your year into uJesu angayifundisanga but no wena nje just in the name of Jesus say here I come old mutual here I come uclaim nemali bathi uzoba nemali bashumayela ivangeli lemali ireason yini abafundana lesikole lesasifundisa ngemali sifundisa ukuthi iBhayibheli kulukhuni ukuthi umuntu onothile angangena ezulwini unonothile angaqaphela ukuthi lokunotha kwakhe kungamsusi kuJesu yento uthi uJesu ngengikhonze mina noMamona lithi iBhayibheli la khona mawuqhubeka nalencwadi lithi abafundi bakhe bathi kulukhuni le ndaba ukwenzenjani ukuyizwa asondela uJesu athi mayena bajika abanye wabuza nalabo abasele ukuthi nani nifuna ukwenza njani ngifuna ukujika nani mangabe nifuna ukubalandela enze njani balandeleni manje ke ngithi abazana abayihlole nami ngiyayihlola abayihlola abazana ukuthi bafuna ukwenza njani la sinesifundiso okungesise somuntu kodwa kwesikaKristu ufundisa sona njalo umuntu ufika jike khona ama drop out avela kanjalo ukuthi bafike hayi lamazwi kulukhuni uthi uyisinkwa ngeke abantu bathi abantu ngeke bayizwisise le ndlela uJesu akhuluma kusho abafundi bakhe bathi abantu abangeke understand ukuthi uJesu nani ufuna ukuhamba uthi uPeter so suka siyephi ngwamazwi okuphila athola ngathi sindawo sizofundisa yona le ndaba uJesu ayifundisayo ngoba akukho kunye indaba yala siya khona hayi cha hayi siyabonga siyabonga isikhathi nje siphoxayo ngiyazi ababukeli banokusho bathi hayi shaba ungalokho ukuthi isikhathi siyaphoqa thina sinaso isikhathi sokubukela ningixolele imshini esiyisebenzisayo yasilimitha ngesikhathi yikho nje ngiyathi isikhathi asisekho man but ngikuzwile kuningi hayi kuningi ukeda nje little bit ukuthi mawusulanda uEphesians chapter 4 ukuthi uye futhi owabapha kusho uprincipal wakhona uyedwa kulesi sikole bekho baningi oprincipal munye only one principal ophasisayo athi mayese kubona ukuthi usuphasile then bese yakupha phela akukho munye ayi cha mazokugcina nje mhlambe 1 2 then sivale bazalwane yisi ngaqala angisho labazalwane kunamavesana asali lamanye for abantwana ke manje Proverbs 23 verse 13 to 14 Izakha leso Zakha 23 verse 13 to 14 Izakha 22 verse 15 Izakha 22 verse 6 ngifuna ukusho lokho sengicina bazalwane ngicela ukhululekile ufuna ukuvula isikolo sakhe asivule khululekile aqashe nezifundiswa ezizomsebenzela abeke nezifundiso zakhe ngithanda uhulumeni wase South Africa ngicoma kunabo bonke uhulumeni umthetho wakhe umile
uvule sakhe isikolo wenza into yakhe akabangiswa umuntu. Ngithanda amaqembu ezepolitiki anemithetho yawo kumanje ayakhankasa nama manifesto. Akekho umuntu ongalana leyo manifesto. Bengicela siye kwisikolo sakithi. Yes. Ongasifuni isikolo sakithi akahamba ovule sakhe. Yilokho nje. Ayi. Akulungile bazalwane sesivala nje mina ngizothi uma ngabe kuukuthi awukamamukela uJesu Kristu usasele ngaphandle and usithole uhlangana nale channel wayilalela wazwafika la ngizothi mina hayi yamukela uJesu Kristu isikhathi sisasekhona lalela lesi sikole lesi okuhle futhi ngaso lesi sikole esikhuluma ngaso sombuso kahle kahle awekho ama failures la. Inhloso kaNkuluNkulu izwane abaphase bonke but inkingi ifika ibeyodwa umuntu othi sefikile athi mina ngifuna ukuphasa kodwa uNkuluNkulu ufuna nje zonke iphasi bese kusala ke kumuntu kuma ngaboka kamamukela uJesu Kristu ungasali ngaphandle buya nawe uze kulesi sikole uze kulombuso awukho omunye umbuso ophilayo odlulalo ilo mbuso kuphela ophilayo yonke eminye imibuso ayiphili. Igama lami ngumduduzi nami sengiyavalelisa sibonge kubafundisi ngomusa kaNkuluNkulu sophinde sibuye futhi anibusise uNkuluNkulu konke amen.